Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Hakanene mahlasela xi le ku hlaseleni tanihi ntolovelo ha swi tiva leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the president loko va karhi va nyanyula ntshungu vaseketeri kumbexani valandzeri va karhi va va nyika timali kumbexani ku va phaka timali exitejini ni le ka siku ra tolo xiyimbeleri Benny Mayengani the president a va ri eUbuntu Kral va tlhela va va eka Kaizer eThembisa laha hi nga vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president hi nkarhi lowu va karhi va nyanyula ntshungu va karhi va phakiwa timali to talo leswi nga toloveleka loko xiyimbeleri Benny Mayengani the president va karhi va nyanyula ntshungu kambe hi nga vula leswaku i nkateko hikuva a swi talangi leswaku xiyimbeleri loko xi karhi xi nyanyula ntshungu xi kumeka xi karhi xi phakiwa timali ta ku tala hi ndlela leyiwani xiyimbeleri Benny Mayengani the president va tlhele va kombisa leswaku tin'wanyana timali va rhumeliwe eka akhawunti naswona i mali yo vona kumbexana i timali nyana to vonaka leswi swi vangiwa hikokwalaho ka seketelo vaseketeri va seketela xiyimbeleri Benny Mayengani the president mahlasela xa karata a hi voneni kandziyiso lowu aye vaseketeri va murangaphandle vaseketeri va mahlasela ni khensile support leyi mi nga nyika yona na support leyi mi nyika ku album leyi ni khensa na n'wehe mi nga ta Thembisa na le Ubuntu Kral na n'wina mi nga ni phakela timali n'wanyana wa museketeri Derek Chauke yi xavele na xikipa xa Chiefs xi tsalaku Malwela lana na mali yaleyi yo phakeriwa hi vaseketeri no na khensa vaseketeri va mina mali leyi tele ngopfu na khensa swinene un'wanyana leyi Dinta sweswo le mi nga ma 9,000 na leyi nga transfereriwa ma 9,000 vona ni yin'wanyani leyi a ni nga yi humesangi leyi ya un'wanyana ni seketeri na ya fika nyika 3,000 cash un'wanyani ni sendele 2,000. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.